тамошобинон азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро дошта бошед, ба ҳамин бародарои ҳамин компания ки ма дар шумо тавсия метиҳем, ҳатман занг занед, 24 соат дар хизмати шумо тайёранд. Агар мисол ягон проблема дошта бошед дар документотон, мисол рафта айҷои кортон, айҷои хобтон гирифта бурда меоранд, бе ягон проблема дар раҳ гаё дар хушон атишат мекунанд, чунки уже 9 сол шуд дар ҳамин соҳа кор кардастанд. хела проблемаҳоро аз саршон гузарондаган, оптикоишон вазбин аст. бовари комил қатъи метавонед шумо ба ҳамин одамо занг занед. хайр ягон гапи дурӯғ намегум, нашоти документ ёрдамтон мекунанд, пропискаи бепул ягон юридически информация дар кор бошад, бепул шумо дар хизмат мекунанд. ман занг занед, бо айноми канали ман гап занед, 500 рубле ба шумо скидка кардам. салом дӯстони азиз, ман бо шумо ҳастам Некрус ва имрӯз ман ба шумо якчанд видеоҳоро нишон медиҳам ки шумо набояд инҳоро тамошо кунед танҳо, яъне дар танҳоӣ тамошо накунед, чунки бениҳоят ваҳшатнок ҳастанд. ин барои мухлисоне ки аз мо хоҳиш мекарданд ки ҳам хеле видеои ки мисол даҳшат доранд, тарс дорад, ваҳм дорад, ба мо ҳамин гуна видеоҳоро пешниҳод намояд ва мо ин. аммо ман ба шумо мегӯям ки ман боварӣ комил гуфта наметавонам ки ҳамаи ҳамин видеоҳо монтаж аст. шояд ки баъзе онҳо рост бошад. барои ҳам пеш аз тамошои видео лайк монед, подписываться кунед дар канал, чунки баъд аз тамошои ин видео фикри ақидаи шумо 180 градус иваз мегардад. шояд бисёре аз шумо битарсед ва дар комментарияш суханҳои бад ҳам гӯед, аммо шахсоне ки дилотон слабе лучше сразу тамошо накунед, чунки дар ҳақиқат ҳам ин видео ба гуфти Русо гем страшне. тайёрен? сар мекунем видеоро. ҳозир дар ин видео шумо хоҳед дид ки чӣ гуна ашёҳои хона худ аз худ ҷои худро иваз мекунанд ё ин ки ба ҳаракат медароянд ва соҳиби ин хона чӣ хеле ки худаш мегӯяд, гӯё ки дар ин хона хӯрокҳо худ аз худ гум мешуданд. касе ё онҳоро мехӯрд ё намедонам чӣ хеле ки соҳиби хона мегӯяд, на танҳо хӯрокҳо гум мешуданд, балки мебелҳои хона ҳам низ ҷояшон иваз мекарданд, меафтиданд, ашёҳои хона ба ҳаракат медаромаданд ва ин соҳибхона ба хулосае меояд ки дар ин хонааш скритая камера монад ва баъди скрита камера мондан чӣ хеле ки дида истодаед, ин бачаро касе аз пояш мекашад. аниқтараш на касе, балки чизе гӯё аз пояш мекашад. шумо бибинед касе дар ин ҷо нест ғайри ҳамин бача. тамошобинон азиз, шумо чӣ фикр доред, ин монтаж аст ё не? ман рости гап намедонам, фикр ақидаи шуморо дар комментария бизоред. хеле ки мо аз ҳамун давраҳои пеш медонем, бародарҷоно, ҳайвонҳои чорпо ба монанди саг, пишак ё ин ки гов чизҳоеро мебинанд ки мо шумо дида наметавонем ва дар ин видео хуб дида мешавад ин гурба ба куҷое нигоҳ дорад ва чизеро дида истодад ки мо шумо дида наметавонем. ва ҳамин гуна дар ин видеое ки мебинед, соҳибхона скрита камера дар хонаи худ гузоштааст ва соати нимта кам 4 шаб аст ва ин саг бошад гӯё ба касе нигаҳ дорад, чизеро пай бурда истодааст. дар ҳамин ҳолате ки саг гӯё чизеро мебинад, дар хонаи дигарашон, дар утоқи дигарашон бошад, ашёҳо худ аз худ афтидан мегиранд ва ин саг бошад садо бароварда соҳибхонаро аз хобаш бедор мекунад ва гӯё ба кофтикоби чизе шурӯъ мекунад. худатон бибинед тамошобинон азиз, дар ин хона чӣ рух медиҳад. дар видеои навбатӣ хоҳиш мекунам, шахсони танҳо хоҳиш мекунам тамошо накунед, чунки ин видео дар ҳақиқат ҳам даҳшатнок хоҳад. ин зане ки дар ин ҷо нишастааст бо телефони худ кофтикоб дорад ё ин ки бозӣ дорад, ман намедонам. ҳангоме ки бозӣ дорад, дар ақиби он як стол худ аз худ тоб мехӯрад ва скрипи садои он столро фаҳмида зан ба ақибаш менигарад ва метарсад. рости гап мехоҳад ки ба касе занг занад ва ба ин махлуқе ки ин столро тоб дод, зангзании ин зан маъқул намешавад ва бубинед ки бо ин зан чӣ кор мекунад. вобшим худтон бубинед мефаҳмед. дар ин видео ду духтарбачаи талабаи мактаби ҷопонӣ либосҳои худро баъд аз дарси варзиш иваз доштанд ва бубинед ки аз ягон ҷо, аз се ҷо як сиёҳие пайдо мешавад ки шаклаш ба одам сахт монанд аст. ин чӣ хел мумкин аст? тамошобинони азиз, ман фикр мекунам ки скорее всего ин монтажи холия ва дигар чизе нест. вобшем худтон хулосаи худтон дар комментария нависед.
خلاصه گپ تماشاگران عزیز، این ویدیو رو بسیار از شما دیدید و شاید هم ندیده باشید، چون که این اصلا سمی پاپولارنی ویدیو در یوتیوب که هم خیلی وحشتی زیاد دارد در خود. در این ویدیو یگان چیزی مخصوص رخ نمیدهد غیر از اون که کسی استرزا می‌دارد و کرپای این مرد رو که در حالتی که خوابیده است از بالایش میگیرد. باشین خودتون تماشا کنید تماشاگران عزیز. در ویدیو نوبتی شخصانی که در سر کامپیوتر تو نصف شب میشینن و به نهایت زیاد بازی میکنن میتونن перемотать کنن период, چون که на самом деле как страшно. В общем, хто тамаша کنید тамашобин азиз. خیلی که میبینید در این قبرستان یک مرد در سر قبر زنش یا همسرش یا خواهرش یا آپش گریه داره. خیلی که صاحب همین ویدیو میگه این همسرش بوده، خیلی واجنه میگه که как будто مثلا ارواح زنش از بالاش خسته به نهایت میخواد که این مرد با آغوش بگیره اما نمیتونه چون که ارواح است. من رو سیگه باوری ندارم برای که این невозможно. Ну به هر حال این ویدیو را может быть کدام شما باور کنه может быть نه. در کامنتر نویسین که میتونه ارواح بخزد مثلا همین کارو کردن میشه و اگر ارواح بتونه این کارم کنه در کامera غلطیدنش عموما ناممکنه. این فکر شخصی منه. به هر حال خودتون فکر خودتون در کامنتر نویسید. این دخترک بلاگرش های آمریکایی می باشد و چخیلی که در ویدیو اورجینال در اپیسیون همین دخترک خودش میگوید او обычно ویدیو سینمات کرده سبده برای یوتیوب کانالش و در همین حالت او حتی حس نمیکند که کسی او را از قفا نگاه دارد. شما به اینجا نگرید که گویا کسی از پس در او را می‌نگرد و عموما مانند نیست به شکل انسانی عادی. تماشاگران از با گفت شما او چی بود و یک دم پس باشد به نهایت به سرعت سخت در پوشیده میشود. دختر در تهلکه افتاده میخواد بیرود ببیند که در آنجا چی گپ است. این چهار مردی بدبخت باشه با گفت خچون جادوگری کرده آنکه یگان چیزی خیلی پانورمال یا بینند میخوان که یگان چیزی در حرکت روه و در حقیقت هم شیطان اینها رو دیر انتظار نمیکنند و قوای خود رو نشان میدهد. ببینید که خرسکی در بالا بوده در حرکت می در رویت و گفت شما میتواند شیطان با این کار قادر باشد. من راستیگه باوری ندارم این خالی منتج است، اما به هر حال اینها رو من بدبخت گفتم به خاطر که آنها جادوگری ده باور داشتند. فکر خودتون در کامنتر نویسید. من ویدیو را به خاطر مونده هستم که شما کمی هم باشد از این گونه ویدیوها با خبر باشید. و تماشاگران عزیز در همین جا ویدیو رولی که ما با آخر رسید. من امیدوارم که یگان تای شما
сахти бад натарсиден ва бовар надоред ки инҳо дар ҳақиқатан барое ки чунки ман гуфтам ман боварӣ надорам ки дар ҳақиқат рост бошад ё ин ки монтаж бошад, шояд ки монтаж ҳам бошад. Бароям сериёз принимат накунед, хафа нашавед аз ман ба хотири шумо старатса кардам. Дар комментария нависед писанд омад видео ба шумо ё ин ки писанд наомад. Ман фикр ақидои шуморо мехонам ва қадр мекунам ва дар ана инҷо апрос мемонам ки видео ба шумо писанд омад ё не. Шумо розиен ки хеле видеоро мо давом диҳем. Мебинем галасаване зиёд шуд, мо ҳамин гуна видеоро давом медиҳем. То видеоҳои оянда бо шумо буд Некрус. Хайр.